Stvarno čast je biti kapiten Borca. Svaka utakmica u Boriku je bio spektakl. Svaka utakmica je bila puna. Kažem vam da su ubacivane petarde na teren i da nije prekidana utakmica. Svaka čast FK Borcu, oni trenutno ispisuju istoriju. Već su ispisali istoriju i nastavljaju i želim svu sreću. Znači, košarka na nivou Bosne i Hercegovine u ovoj državi gdje živimo je na, mislim, jako niskim granama. Što se mene tiče, nikad ne razmišljam da li neko ima više para od mene, da li je plaćeniji. Preko puta vidim, bukvalno želim da ga pojedem, razumiješ? Pa obično kad se gubi trener bude najnervozniji. Trener. Dobrodošli u novu epizodu Sportkasta specijal. Danas pričamo sa novim članom Bočeve porodice. Prošlu smo epizodu posvetili fudbalu, a danas košarci. Pa evo da krenemo u predstavljanje naših gostiju. Sa mnom su danas kapiten KK Borca Srđan Gavrić. Dobrodošao majstore. Hvala, tu je i trener prve ekipe Marko Šćekić i sa nama koordinator mladih selekcija KK Borac, KK Demac Žarko Milaković. Pa momci, dobrodošli. Evo, okupili smo se ovdje, nadam se da će biti dobra priča. Hvala na pozivu. Moram da kažem da je Žarko i trener kadetske selekcije uz koordinatora. Donaćemo to ovamo kad budemo kuckali i dopisivali. Ja uvijek volim da krenem sa jednim opuštenim pitanjem, jer mislim da je to pitanje onako premalo postavljamo, to je kako ste prije svega. Dok ne krenemo u ovo ozbiljno. Dobro. Kako si ti, Gavra? Znam da si došao pod virusom, ali... Da, dobro, trenutni virus, mala temperatura, ali nije ništa strašno, već sutra nadam se da će biti bolje. Moja želja je samo da iz ove zime izađemo. Samo da se malo ugrijemo, da sunce neko krene i sve ćemo biti bolje. Nadam se da se nećeš buniti ovdje, čini se već ljeto došlo. Da. Kod nas u studiju. Ugrijali ste dobro. U studiju topla. Evo, ne znam, momci, ta neka naša ideja skupa, evo, objedinjujemo Bočevu porodicu na jednom mjestu. Imali smo priliku da pričamo s momcima iz fudbalskog kluba Borac. Na redu je na tapeti, da ja volim da kažem, košarka. Neka zamisao, evo, da krenemo od tih nekih istorijskih momenata, jer ja volim da kažem da smo, gdje smo ovdje trenutno, od nekud smo trebali da krenemo. Nešto je trebalo, neka osnova je trebala. Evo sad, Marko, meni su rekli s kim god da sam pričao, što sam pripremao emisiju, Marko ti dolazi, Marko, postavljaj ta pitanja iz istorije, čovjek je otvorena Wikipedija, nema šta. Pa evo, negdje da kažem, spominjali smo i Korać, i ABA ligu i sve, ti si meni rekao posebno nešto, nemoj da mi to zaboraviš, a ja sam evo i ovdje sebi i podvukao, pa evo da krenemo od tog kupa. Od kupa Rajmuda Saporte. Tako je. Učestvovao sam u kupu Rajmuda Saporte sa Borcem, to je bilo sezona 2000-2001. Tad smo prošli tu grupnu fazu, plasirali smo se u 16. finala, odnosno među 16 ekipa, ne 16. finala, i igrali smo protiv Keramnosa, imali smo šut za prolazak dalje, gdje bi se plasirali među 8 ekipa i u tom momentu smo išli na Valenciju, koja je bila u tom momentu je bila jedna od najboljih ekipa i mislim da je na kraju i osvojila. Tako da imali smo veliku šansu, ali bilo je jako teško na Kipru. Ovdje smo igrali veoma dobro, pobijeli čak sa 17 poena razlike, međutim, bilo je dosta nekih stvari koje se dešavale na terenu koje nismo očekivali. Nismo očekivali tako vruću atmosferu tamo. Bacane su petarde na teren i novčići i svašta je bilo, tako da jako teška situacija za nas u tom momentu gdje smo gubili čak sa 25 poena razlike, uspjeli smo da se vratimo u utakmicu, ali eto imali smo taj šut za prolazak dalje, nismo uspjeli da pogodimo i na kraju smo ostali tu gdje smo, nismo prošli. A znaš šta su mene rekli, kažu da je ovdje kad je igrano u Boriku, ovdje da je to bila prvo ludnica, onda da kažemo iz te neke civilizovane atmosfere, onda pređeš malo tamo odeš u goste, gdje je bilo malo i teren je bio, mislim, nije bilo ni ovdje, ali tamo i teren, bilo je malo, kaže, tamo čudno, čitao ta postavka i teren i to, bilo je ono, malte ne, ti igrače tu preko grede odmah i...
blizu su vas. Sad ću i to ispričati. Ne znam, Žare, jel se ti sjećaš te utakmice? Jesi bio na tu utakmicu kad smo igrali ovdje protiv Keramnosa? Ja sam otpisao za Leotar. Ja sam bio u Borcu, pa sam onda otišao. Da, pa si onda otišao, da. Ovdje, kad smo igrali protiv Keramnosa, u Keramnosu je igrao jedan poznati igrač koji nastupuje na olimpijadi, Baret, otac RJ-a Bareta, koji nastupa za kanadsku reprezentaciju. On je generalno bio njihov najbolji igrač. Sad je direktor kanadske reprezentacije, bio i na ovoj olimpijadi u Parizu, na posljednjoj. Odličan igrač i generalno on je najbolji odigrao. Da se vrati na tu utakmicu protiv Keramnosa ovdje. Bilo je vrela atmosfera, dobra košarkaška atmosfera, međutim, bilo je i onih provokacija sa naše strane prema njihovoj klubi. I bilo je tu nekih povika i uvreda na račun Grka i na račun njihovih igrača, gdje su ih naši navijači prozivali Turci i tako dalje. I tako su oni nas i dočekali tamo na Kipru i onda bilo je jako teško. Što se tiče suđenja je bilo katastrofalno. Eto sad u podcastu mogu da kažem, ajde. I posle toliko godina. Sudac, poznati sudac, tada jedan od boljih sudija i tada, ali nije na početku svoje. Tad su bila dvojica sudija. 6.25, nije bilo 6.75. Tako je, drugačije to bilo. Ali sudija je bio Lamonika, jedan od najboljih sudija, kasnije jedan od najboljih sudija Evrope. Sad koordinator Evrolige, sve sudije. I on je bio tada i kažem vam da su ubacivane petarde na teren i da nije prekidana utakmica. Znači samo, žargonski rečeno, čušnu onu petardu koja je ona šišteća petarda. Nije sada eksplodira, nego šišti po terenu i onda eksplodira. Takvi je bilo i ubacivani su razni predmeti. Što se tiče ograde je bila jako blizu. I sjećam se da je Boris Blagojević ubacivo i bilo je čak i pljuvanja. Stvarno je bilo, uslovi su bili da ne može da se igra, ali eto, odigrali smo utakmicu na kraju. Sjećam se, njihov jedan igrač prilazio nama i izvinjavao se nama zbog takve atmosfere, zbog takvog ambijenta. Čak se sjećam njegovog prezimena, Trisoka se prezivao. Nije bio kapiten, ali Trisoka se prišao svima nama, mi smo braća, Srbi i Grci su braća i izvinjavao se zbog takve atmosfere, ali nam je i objasnio zbog čega je to tako, da su, i tek smo tada shvatili zbog čega je to tako. Žare, kako ti gledaš na ovu utakmicu, tu prvu u Boriku? Pa gledaj, ja sam dijete i Banja Luke i Borca, krenuo da treniram košarku kraj osnovne škole, bio kapiten kadetski, juniorski, ja sam tad bio junior. Kad je Marko i došao i kad je taj Borac bio taj posljeratni u tom usponu. Prijeratni Borac gdje je igrao tu B ligu, gdje se uvijek probio na nivou Bosne i Hercegovine, onda to poslije rata i za vrijeme rata kad se igrala Jugoslovenska liga pa prešla u ABA ligu, tad je Borac napravio i najveći uspon i postao prepoznatljiv i regionalno, ne samo u okviru Bosne i Hercegovine. I stvarno svaka utakmica u Boriku je bio spektakl. Svaka utakmica je bila puna, tražilo se mjesta više. A evo čovjek koji sjedi igrom slučaja ovdje mi je rekao da je u to vrijeme Borac košarkaški klub praćen u toj mjeri da ljudi nisu mogli da nabrišu taj kondens koji se stvarao, koliko je ljudi bilo u dvorani. Da, a još nisu bile ni društvene mreže, ni toliki medijski pokrivenost ko što je sad. Zamislite sada propročeno da je u tim okvirima. Čak se kažu da su i lešinari su tada mahom bili više na košarkaškim utakmicama nego na fudbalskim. Gavre, da kažem da se, pošto smo u tom, u istoriji smo i dalje, meni je to prvi put bilo da se susrećem s takvom atmosferom, tek sam došao, 19 godina sam imao i te utakmice koje smo igrali tada, dolaziš u Borik otprilike 2 sata, sat i 45 minuta u dvoranu prije utakmice, prije početka utakmice i navijači su, ne možeš da prođeš od navijača, navijači su već tu. Već je pjesma na polju, čuju se i mi kako ulazimo u slačionicu, čujemo i dalje pjesma ozvanja, bubnjevi odzvanjaju i spremamo se za utakmicu, vežemo dole pertle, napolju se već pjeva. A čekaj, kako je bilo kretanje vaših igrača u svakodnevnom životu po ulicama? Je li bilo išlo do te mjere zaustavljanje, ovo ono? Jeste, bilo je. Ja sam tek tada došao, pa me posle par mjeseci počeli prepoznavati, bez obzira što sam sjedio na klupi, na kraju klupe i uglavnom mahao peškirom,
Ali počeli smo prepoznavati, a ovi glavni igrači, Kukić, Blagojević, Vujasinović, Vuleta, Nena Đorić i to Đorić, tako je. Oni su baš bili u gradu onako... Da, popularni, prepoznatljivi na svakom koraku. Da je bilo vjerovatno selfija, da je bilo tako ulaz, da se bi bilo bi slikanja. A grad je živio za košar. Jeste, stvarno je bilo prelijepo. Imamo i svjedoka. Gavra, ti jesi 4 godine u Borcu, ali evo i kapitenska traka, da kažemo figurativno oko tvoje ruke, ali kako ti osjećaš evo, ovo što momci pričaju? Vjerujem da osjetiš i tu težinu. Pa dobro, da, mislim, kad sam došao tu... Moram da te prekine figurativno, nije figurativno. Ne. Nego, da, nemam traku. Nemam traku, ali Gavra, evo, i pod virusom, moram da kažem, i pod temperaturom, on je danas trenirao. Zna da nas nema dovoljno na treningu, bilo nas je 9 i s njim je 10, tako da bi spremili sutrašnju utakmicu, da bi igrali 5-5 danas. On je došao, čak sam mislio da neće doći, na kraju je došao i otrenirao trening, tako da s razlogom je i figurativno i svakako s razlogom je kapiten. Da. Pa kad sam došao tu u Borac, krenulo je to upoznavanje sa klubom. Mislim, Borac je generalno jedan od najvećih klubova u BiH i stvarno čast je biti kapiten Borca. Sad kad slušam njih dvojicu kako je to izgledalo prije, mogu samo da im zavidim jer su oni prošli kroz tu neku atmosferu koju mi nažalost sad ne osjetimo. Zadnjih par godina od kad sam ja tu, da kažem, moje prve i druge godine, pa i prošle godine vice šampioni države, stvarno jedan veliki uspjeh. Međutim, kad čujem kakva je bila atmosfera prije, mogu samo da poželim da se vrate ta neka stara vremena, ali mislim da teško može doći do toga s obzirom na sad, da kažem, YouTube, televiziju, gdje će ljudi radije ostati kući da gledaju sa porodicom, nego što će izdvojiti, ne znam, neku simboličnu cifru od 5 maraka da plate ulaz i da nas podrže. Eto, da kažem, samo na tome to bih volio da se promijeni. A dobro, to je jedna od glavnih boljki sporta na ovim prostorima. Pa sam si naveo da su prije nas fudbalski klub, je li tako? Da. Publiku donose rezultate. I svi ovi mi što težimo, i Marko kao prvi trener, i ja, i ljudi u klubu koji vode klub, da dovedemo Borac na opet nivoove rezultata. Kad Borac bude imao kontinuitet, iako je Srđan i rekao, 2 vrhunska rezultata u zadnje 2 godine, vice prvaci, finale se igra, ali u kontinuitetu rezultati jedino mogu privući publiku nazad. Da, ali evo i momci iz fudbala su isto jednim dijelom onako, da kažem, nezadovoljni sa te strane, sa tom podrškom. Ali dobro, mislim, kažem, evo sad idu tu rezultat, bit će bolji. Moramo svi zajedno, moramo svi zajedno da učimo publiku, da edukujemo publiku na koji način treba da podrže klub koji navijaju. Nisu samo dovoljni dobri rezultati pa da dođemo u dvoranu, odnosno na stadion da podržimo FK Borac, KK Borac, RK Borac i tako dalje, da ne nabrajam. Znači mi kao roditelji, ja sam roditelj, Žarko je isto roditelj, mi kao roditelji također moramo da vaspitavamo svoju djecu i da učimo pravim vrijednostima. Između ostalog, te prave vrijednosti isto dovođenje djece u dvoranu, dovođenje djece na stadion, bodrenje bez obzira na rezultate. Spomenuo si istoriju, svaka čast FK Borcu, oni trenutno ispisuju istoriju. Već su ispisali istoriju, nastavljaju i želim svu sreću 6. marta i 13. su utakmice. Nadam se da će ih to proći. Bićemo tu da ih podržimo, ali isto tako na početku sezone nije bila tolika podrška, prethodnih godina također nije bila tolika podrška. Sad, kad su postignuti rezultati, kad je kvalitet tu, svi smo, borimo se za karte. Kad padnu rezultati, isto tako treba da se borimo za karte, da bi pomogli tom borcu, da li to FK, KK ili bilo koji borac u ovoj našoj porodici. Apsolutno, mislim, to je jedini put da jedan grad živi taj klub. Iako smo mi svi ovdje orijentisani prema Partizanu i Zvijezdi, nažalost, podijeljeni na te dve strane i onda emigriramo tamo, idemo na te utakmice, plaćamo velike svote novca da se ode neka Euroliga gledati sada što je zadnjih 4-5 godina u oba kluba onako hype neki veliki, umjesto da se vratimo u svoju kuću da pokušamo da dignemo sport na svom nivou. To su apsolutno ovo što je Marko rekao, neki putevi gdje treba i društvo ovdje u Banja Luci da shvati da iz ovog kluba može da se pravi neke veći rezultati. Naravno, treba da je podrži se i Partizan, Zvezda i te neke simpatije kao pojedinac koji ima, ali mislim da tamo kad odete u Španiju, Italiju, Francusku, ako odete u Valenciju, građani Valencije ne navijaju za Real i Barcelonu,
nego prvo za Valenciju, pa te klubove, to je to ovo što on kaže, neka društvena i odgovornost i kultura i sporta na kraju. Marko, izvini, da se nadovežem na Žarka. Moja djeca su, a vjerujem i tvoja, uče u vrtiću Borčeve navijačke pjesme i to me raduje. To treba da nastavimo kroz osnovnu školu. Ipak da nekakvom promocijom sportskog društva Borac kroz osnovnu školu, da zadržimo tu kulturu i da ih i dalje učimo kroz osnovnu i srednju školu i na taj način će ostati ta pripadnost, pa će ta djeca, odnosno momci, tinejdžeri i odrasli ljudi i dalje imati to u sebi, u srcu i nastaviti sa tom podrškom. Znači ta kultura od vrtića preko osnovne škole, srednje škole i tako dalje, mislim da treba na tome da se poradi i da će biti bolje. I bit će bolje. I što se tiče euforije, isto moram da pomenem, igrali smo Jadransku ligu sa Borcem, to je bila sezona 2002, 2003, 2003 i 2004 i dolazila nam je Zvijezda, Partizan tada nije igrao, ali Zvijezda je dolazila, bilo je više naših navijača u dvorani nego Zvijezdini. Bilo je Zvijezdinih navijača na jednoj strani, na strani gdje je ulaz tamo, na onoj jednoj gornjoj strani, ali ove tribine sa strane i ona tamo, ovdje su bili Vulturesi, jel? A i sa strane, to su bili naši navijači, pristalice našeg kluba, samo ta jedna tribina je bila Zvijezdinih navijača. Ne vjerujem da bi takva slika danas bila, ali siguran sam da ovo što Žare rekao, opet kvalitet i konkurentnost u tom zajedno. Da svi društvo prepozna da smo mi blizu nečega velikog ko sad u fudbalskom klubu. Ta izlazak u Evropu je pokazao. Da, evo navijača, ima i Gokea koja igra sada tu ligu i kad dođu Partizan i Zvezda, mislim ja u životu svom nisam doživio i to ću pričat s kim god da stanem i imam priliku da kažem da igra, ok, svaka čast podržavaš, ali da dođeš i da napuniš halu i da hala onda zviždi kad napada domaća ekipa. Ja to još nisam vidio. Ja sam svjedok tog svega. Ja sam 6 godina radio u UK i bio sam i prvi trener protiv Partizana i doživio sam to na svojoj koži. Da. Ali hoću da kažem i UK kad je imala taj rezultat 2012. i 2013. kad je bila prva oba ligi i tad je publika bila više za IGOK-u i na tom Final Fouru i protiv sve. Znači vrhunski rezultat dovodi lokalno stanovništvo do te privrženosti klubu da navija za pripadnosti tom klubu. Tako da, ja sam htio da vam kažem, da, što se tiče Marko, kolege su mi rekli da jednu zanimljivu situaciju iz sezone 2001. godine dobili ste IGOK-u i onda je Siniša Kovačević već čestitao jer bi pobjeda protiv Širokog bila, da kažemo, potvrda, malte ne, titule ponovo, međutim, on je čestitao prije vremena, ali se sve obrnula priča do kraja. Čestitao je meni. Da. Evo, sad ću ispričati kako je bilo. Pobijedili smo IGOK-u u Aleksandrovcu dole i samom tom pobjedom mi smo, nije se igrao play-off, nego samo liga, i tom pobjedom smo obezbijedili prvo mjesto i ostalo je posljednje kolo da se odigra protiv Širokog u Boriku. I svi su mislili da ćemo mi pobijediti Široki u Boriku i samim tim postati prvaci BiH. Drugi put uzastopno. Međutim, u jednom momentu, par dana prije te utakmice protiv Širokog, nisam imao tada auto, 19-godišnjak, u stvari 20-godišnjak, i čekam autobus na stanici i nailazi Siniša Kovačević, pošto smo živjeli smo u blizini. On ide na svoj trening u Aleksandrovac, a ja idem u Borik. I on, ajde upadaj, povešite ja. I sad pričamo mi tu o utakmici, i on meni čestita svaka čast, čestitam, postaćete prvaci, ja reku polako, čekaj, još nije se završilo i tako, razgovaramo, dođe ta utakmica protiv Širokog, pun Borik, atmosfera, stvarno nezaboravna, i desio se Erjavec. Erjavec, dobar playmaker koji igrao i u Zadru i iskusan playmaker, i u zadnjim momentima utakmice imali smo i loptu i napad i ne mogu da sjetim tačno šta je bilo, slobodna bacanja, neka smo imali na 3 razlike i promašili smo oba slobodna bacanja i nekako je Erjavec predriblo sve igrače za nekih 4-5 sekundi i došao do naše klupe iz ćoška, pogodio tricu za produžetak. I muk u Boriku. U tom momentu je i Kukić izašao sa 5 ličnih
u regularnom dijelu utakmice, izašao je sa 5 ličnih, naš najbolji igrač, kapiten, i onda su u produžetku izgubili tu utakmicu i dali trofej. Ali tad je bila prva titula. To je druga sezona. Ne, ali Igokej, je li to bila tad prva titula? Od te sezone? Prva titula Igokejna je bila ta sezona 2000-2001, da. Kad smo i mi uručili tu titulu, da. Gavra, kako ti gledaš na ovu povezanost? Evo, momci spomenuli uspjehe fudbalskog kluba sada i tu EKK. Kako gledaš na tu povezanost između, da kažemo, tih članova Borčeve porodice? Međusobno podržavanje, vidjeli smo da ste prisutni jedni na drugim utakmicama i sve. Da, kao što si rekao, mislim, mi smo kao jedna porodica, kad god možemo, bilo je organizovanih odlazaka na fudbalske utakmice, isto tako znam da je i njima bilo organizovano moje prve i druge godine dok je ABA bila, da kažem, po tim balonima gdje smo mi bili domaćini, vidio sam te momke pored parketa da sjede i da nas bodre. Mislim, kad god možemo, pokušavamo da posjetimo, da pružimo podršku. Isto tako nadam se da ćemo sad uspjeti, da nećemo imati neke obaveze, da ćemo uspjeti 6. da odemo, da ih podržimo, da ostvare dobar rezultat i da probaju da izbore prolazak dalje. Žare, evo iskreno, spomenuo si Gokeju i imao si priliku da tamo radiš. Mene samo zanima, možeš li mi onako iskreno reći tu sad trenutni tu je negdje neka tema u koju se ponovno ne zalazi, odnos, ta relacija Gokeja-Borac? Pa mislim da ja sam zadnjih par godina radio van Bosne i Hercegovine, pa sam izgubio tu nit posle Gokeje, tamo sam bio do 2019. I sad mojim povratkom ovdje u Banja Luku i mojim radom i opet angažovanjem oko Borca, ti ljudi u Borcu su napravili tu neku sinergiju i sa tim klubom, mislim sa Igokejom. Mislim da je tu međusobna saradnja za sad jako dobro funkcioniše u okvirima mogućnosti to, ako me to pitaš. Da. Mislim da ima tu, Igokeja je izrasla u jedan vrhunski klub, sigurno najbolje organizovani klub na prostorima Bosne i Hercegovine u sve jednom sportu, mogu sigurno da kažemo, organizaciono, infrastrukturno i sve to. Sada mi kao Borac pokušavamo da dođemo i mislim da se uvijek treba da takmiči se u životu sa najboljima, da mi pokušamo da dođemo do uslova, prije svega uslova da napravimo slični kao i Gokej i onda da napravimo mi iskorak više i da se vratimo na nivoje na koje je Borac bio nekih 2000 godina o kojim smo pričali sad. Ali meni su rekli, mislim, realno danas jedno od lica i naliča te Gokeje je Vuk Radivojević. I onda su meni rekli, molim te, pitaj, samo Marka ljut za onu tricu Vuka Radivojevića. Kad je protiv Zvezde. Vuka je ta trica onako lansirala u pozitivnom smislu i prikazala ga stvarno u dobrom svjetlu i posle toga je on počeo da igra i dobija sve više i više minuta. Ta trica u Boriku je bila, igrali smo i oni su imali zadnji napad, Zvijezda je imala zadnji napad, 2 razlike za nas, Felix Kojadinović čuva Igora Rakočevića i brani ga dobro, međutim moj drugar Kondić, Dragan Kondić malo je previše pomogao sa Vuka, Igor Rakočević izbacuje pas i Vuk postiže tricu. I mi gubimo u zadnjim sekundama u našem prepunom Boriku. Prelijepa atmosfera bila, mnogo više naših navijača nego Zvijezdinih i šteta. Gdje se očeo na pivo ipak poslije te utakmice? Ne zamjeram, ta se nismo znali nešto posebno, znali smo se ovako kao igrači, ali eto, ponekad se prisjetimo te trice i ti momenta malo se šalimo oko toga, tako da, ali u svakom slučaju Vuk je jedan izuzetan momak i izuzetan košarkaški radnik i upravo ova saradnja koju imamo, koja je pozitivna i za nas i za njih, uspješna, je upravo zbog njega najviše i ovamo nas u Borcu koji smo svih ovih godina u upravi, u trenerskom poslu i tako da zadovoljno sam sa saradnjom, a što se tiče trice nisam nikako. Da. Nije legla nikako, da. Žare, gdje je košarka danas na ovim prostorima? Evo, sam si rekao da je to bilo negdje, da su ljudi živjeli u to vrijeme prije za košarku. Kako je sad danas stanje, jer nije baš Pa baš tako kako kažeš. Da. Kronološki gledano, mi smo u jednom velikom padu, kako da nazovem, slobodnom padu, samo kako ćemo pasti, da li ćemo se dočekati ili na ruke ili na noge, ili ćemo na lice da pljusnemo. Znači, košarka na nivou Bosne i Hercegovine u ovoj državi gdje živimo
je mislim, jako niskim granama. Ovdje se sad ovih zadnjih godina malo podiglo, samim tim što se Borac podiglo, ove godine Bosna, Široki uvijek na nekom to nivou gdje može da egzistira na visokom nivou, ostali klubovi egzistiraju isključivo na budžetima nekim lokalnih zajednica, od neke te lokalne politike i tako se prave budžet. Mislim da od takozvane Lige mladih koja se zvala i koja danas čini čitavu reprezentaciju Bosne i Hercegovine i u muškoj i ženskoj konkurenciji, čak i neki momci u hrvatskoj reprezentaciji, čak i neki momci u srpskoj reprezentaciji su igrali tu ligu koja se odvojila 2-3 godine i plejada nekih talentovanih potencijala je izašlo iz te lige. Nažalost, mi zadnjih 7-8 godina nemamo tu ligu. Svi su se vratili, da kažemo, u neke svoje okvire minimalne. Djeca nemaju adekvatna takmičenja, ne igramo jake utakmice, djeca jako rano odlaze sa ovih prostora, ne afirmišemo djecu, nemamo uopšte nikakvu ideju ni kao Savez Matične Republike Srpske, ni kao krovni Bosne i Hercegovine da to izguramo. Mislim da nam fale prvo ideja, vizija, neki stave, neke velike autoriteti da izguraju to do kraja. Ako me pitaš, na jako niskim granama smo. Ali evo, Bosna i Hercegovina je uspjela da... Svi ti momci u Bosni i Hercegovini su igrali Ligu mladih. Musa, Gegić, Lazić, sad i ovaj naš Kosta Kondić, Vrabac, svi. Tad su bili ti Sparsi su isto pali sad na niži nivo, oni su proizvodili mlade igrače, proizvodili u stvari te potencijale koje Bosna i Hercegovina ima, a mi imamo na ovim prostorima jedan veliki talenat, samo taj talenat ne znamo da usmjerimo i da ih okupimo da igraju jeste. Apsolutno je to tačno da čitava Bosna i Hercegovina danas i pravi odlične rezultate i ja mislim i na evropskoj prvenstvu, na bilo kojoj grupi niko neće njih tako lako da dobije. Kako ti ga gledaš na košarku, ali dem ti reći sa igračke strane? Pa, iskreno mislim da slažem se s njima. Ja ne idem sad toliko daleko jer ne igram, mislim, ne mogu da idem toliko daleko jer su oni stariji i mogu to da isprate malo kroz duži vremenski period, ali za ovo vrijeme koje ja igram košarku, to je nekih, da kažem, profesionalno od Lige BiH, nekih 8 godina. U zadnjih par godina malo se digao taj kvalitet, baš sa dolaskom Borca na taj veći nivo, jer kao što je i trener Žarko rekao, prije par godina Borac se borio da opstane uopšte. Sad sa Bosnom, Borcem, Širokim, sa malo većim ulaganjima, to se sve malo diže na neki nivo, međutim to je još uvijek nedovoljno da bi se ispratili da bi se došlo neki veći nivo. Samim tim, sa rastom ovih većih klubova rastu i, da kažem, manji klubovi u našoj državi, jer trude se da isprate koliko toliko taj nivo, tako da mislim u zadnjih par godina da je u porastu, da kažem, u odnosu na taj nivo na kom je bila košarka. Da, a kakav je, sad ne znam, gledam Bosna je trenutno sad što se tiče i ne znam, i financijski i ekonomski su dobro stojeći, međutim, gledao sam ovdje i u Boriku sad ove sezone, nema tu puno razlika, ne kaska se. Pa ja bih... Da, ti. Nije sve u parama. Da. Možda mi, da kažem, igramo za manje para nego što vrijedimo. Možda su oni precijenjeni. Tako da kad izađemo na teren, što se mene tiče, nikad ne razmišljam da li neko ima više para od mene, da li je plaćeniji. Preko puta vidim, bukvalno, želim da ga pojedem, razumiješ? Ne zanima me ko je, šta je, nije bolji od mene i to je to. Pa to je suština što je Srđan rekao, to je ljepota sporta, što uvijek možemo da se nadme. I to je to. Da, ali činjenica je ta, govorimo globalno, samo uzmite primjere koliko trenera godišnje bude smijenjeno na nivou BiH, u stvari koji nemaju kontinuitet u radu, a uzmete onda i te što mi sazovemo rostere, ali broj igrača koji su u jednom timu koji ostane u nekom kontinuitetu u jednom klubu. I Srđan je baš primjer toga i koliko njemu znači kao igraču da je već 3-4 godine u jednom klubu, u jednom sistemu.
Bosna je ove godine, ne varam se, 10 igrača promijenila, je tako? Igrača. 10 novih igrača, Tuzla luta već godinama, Sparsi su promijenili gotovo 12 igrača, Mrkonjić je promijenio gotovo 12 igrača. Tu ne može da se pravi nikakav kontinuitet, nikakav kvalitet, o tom sam kvalitetu ja pričam. I da se očekuje rezultat, i da se afirmiše neki mladi igrač. Marko zna šta mu je značilo kad je došao kao 19-godišnjak iz Vornika u Borac koji je stabilan i koji je imao seniorske igrače na jednom određenom kvalitetu i da uđe sa njima u slačionicu, ispunjava vrijeme sa njima i dobija taj kvalitet treninga. Jer nama trenerima jedini alat je trening, mi nemamo više drugi alat. I kad izađemo na utakmicu utiče i publika i sudije i sve ono, mi jedino kroz trening možemo da stvorimo nešto što treba da izgleda dobro. Marko zna šta znači to kad je stari igrač u kontinuitetu u jednom klubu. Evo sad je Srđan nije slučajno ostao i nije slučajno ga Marko ostavio da neke mlade igrače Srđan uvodi u neke nove zahtjeve, neke nove ideje glavnog trenera. To u Bosni i Hercegovini kontinuitetu nema i zato fali malo stabilnosti, malo ideje, malo vizije. Ali to opet zahtijeva ovo što je Srđan rekao, izvinjavam se. Ipak na kraju novac zahtjeva. Neki stabilni finansijski podloga. Sad kolika je ona to. Da se nadoveže na Žarka, nisu samo treneri ti koji uče igrače košarci. Igrači, upravo ti stari igrači također, još bolje mogu da nauče te mlade svoje saigrače košarci nego trener. On ga svaki moment uči, ako ga čuva, jel? Gavra svaki moment uči tog mladog igrača, uči ga na njegovim greškama. I ako imamo iskusnog igrača i mladog potencijala, igrača mladog koji ima potencijal, taj mladi igrač na početku sezone i na kraju sezone neće biti isti. Mnogo će napredovati, upravo iz tih razloga. Ako ima trenera koji je posvećen i koji ima neki kontinuitet u radu, ako ima saigrača koji isto također bio tu, koji je radio sa tim trenerom, i onda se kockice sklapaju. Ne možete da sklopite kockice u jednoj godini sa 10 novih igrača. To je jako teško. Znači, mi smo ove godine ostavili, 5-6 igrača, 6-7 igrača u stvari od prošle godine. Otišli su neki nosioci, otišli su igrači koji su imali velike uloge prošle sezone, zato što su napredovali, zato što su dobili bolje uslove negdje drugdje, ali isto tako ti mladi igrači, tih 7 igrača, 6-7 igrača koji je ostalo, dobilo je nove uloge i iskoristilo ih. Naučili su nešto prošle godine, sad ove sezone to pokazuju šta su naučili, dobijaju nove uloge, nadolaze drugi mladi momci koji su u sistemu, već tom istom sistemu, koji su bili u juniorskom pogonu, koji su igrali Ligu Republike Srpske i samo se nadovezuju. Znači, točak se okreće, oni prate sva dešavanja u prvom timu, rade kontinuirano i sigurno je da u takvim uslovima rezultat ne može da izostane. Naravno da su financije također veliki. Pomenuo si Bosnu, oni su, kao što je rekao Žarko, 10 igrača promijenili, 10 novih igrača je došlo, 2 su samo ostala i jako je teško u takvom ambijentu stvoriti neku timsku hemiju, atmosferu, da naučite igrače kako da sarađuju jedan s drugim, neko nekad nekom ne odgovara, ne nadopunjuju se i onda je jako teško da se napravi rezultat. I onda imamo ovo što je Gavra rekao, imaju tamo igrači dobre ugovore, na papiru su takvi, ali ne pokazuju to na terenu upravo iz tih razloga, zato što ne nadopunjuju jedni druge. S druge strane, ukoliko imate kontinuitet, onda možete i da očekujete da Gavra nadopunjuje ovog saigrača svog ili taj saigrač nadopunjuje ovog i tako dalje. Znači vrti se ciklus zapravo. Tako je. Marko, vječito pitanje, je li lakše pored terena ili na terenu? Kao trener ili kao igrač? Pa mislim da je lakše kao igrač. Ja. Evo sad iz ovog ugla lakše je kao igrač. Kao igrač možete mnogo više da utičete na igru u datom momentu. Ali isto tako kao trener možete da pripremate sve te igrače duži niz dana, sedmica, mjeseci na ono što predvidite šta vas očekuje na terenu. Ali opet mislim da je malo teže kao trener. To je prost odgovor, izvinjavam se. Kad si igrač, misliš samo o sebi, svom performansu. A kad si trener, moraš da misliš
o čitavom timu. I to je to. Ovdje ti je 15 ljudi za tebe, ovdje si ti sam. Ti pripremaš sebe, imaš neku svoju pripremu kako ulaziš na utakmice, kako ulaziš u treninge, svako ima neke svoje rituale, pripremiš za svoje zadatke, trener ti da, sad je posebno taj scouting otišao na jedan ozbiljan nivo, trener te pripremi za protivnika, za protivničke i ti pokušavaš da to sprovedeš. A kad si trener, to mora i 5 koji igraju i 7 koji sjede. A to je sa strane pritiska i tog svega? Pa trener. Daleko. Kako je sad? Koga je lakše promijeniti? Trenera ili 5 igrača? Dobro. Ko češće dobijaju otkaz? Ako nije obradan. Dobro sad. Dobro, nekad se desi da, mislim, igrač promijene trenera. Mislim, sve češće... Igrači da promijene trenera? Pa... To se često dešava. Da. Da igrači promijene trenera. Pa gdje tu nastavimo? Gavra je naš kapitan. To je... Ja to ništa mijenjao. Reci da te čuju. Ne bih ja to rekao ništa mijenjao. Imaju te stare anegdote i mislim da to nije ništa od juče, to je sve vremenom. Evo, Marko je duže kao igrač od mene provodio, ja možda duže od njega kao trener u tim nekim velikim sistema i on zna ako vodećim igračima nekog tima koji su, opet vraćamo se u kontinuitetu u nekom klubu, dođe trener koji dovoljno ne poznaje njih i krene preko njih graditi autoritet. Lako će tih 3-4 igrača otići do predsjednika kluba i reći šta treba da se radi s tim trenerom. Znači ide se, da kažem, preskače se par stepenice pa se ide do... Nažalost je tako. Da, trener nekad zna da bude stvarno u nezahvalnoj situaciji i moram napomenem da sam u 2 sezone promijenio čak 6 trenera. Znači ovdje u Borcu kad sam igrao te posljednje sezone 2003-2004 promijenili su se 3 trenera i sljedeće sezone 4-5 sam otišao u Vojvodinu i tamo se isto promijenila 3 trenera. Znači 6 trenera se promijenilo za 2 sezone. Pa to je ono, nikad vam koferi nisu otpakovani zapravo. Da, smo. A zamislite onda kako je igrač... I to light varijanta, mali. A zamislite onda kako je igrač, evo njemu 6 trenera, znači svakoga je trenirao 2 mjeseca. I svako im moraš zahtjev prema njemu. Da li tu može mladi igrač napredovati? Vraćamo se na ovu priču gdje je problem košarke danas. To je najveći problem košarke danas. Pa je, sigurno. Pa ne, ali stvarno jest ono, ali kako žare u akademiju sad stvari stoje? Pa super, kažem, ja sam prije svega pozitivno iznenađen dolaskom i preuzimanjem te neke moje dužnosti. Ja sam negdje zadužen za tu pionirsku, kadetsku, juniorsku selekciju koja broji neki 60-ak djece i stvarno tu ima dosta i talenta i potencijala. Naravno, Borcu svi ovih godina koliko postoji, da sad ne lupim cifru, 70 godina, nedostaje uslovi. Nedostaje njihova trenažna hala, nedostaje uslovi. Danas sport ne trpi to, nekad je možda trpio, danas ne trpi. Danas u jednoj dvorani, evo Marko je svjedok, jako teško može 3 sporta da treniraju dok se sklone koše, pa rukomet uđe, pa dok se pomete maza, pa uđe mali fudbal. Danas sport mora imati neke svoje okvire i te su uslovi najveći problem Borca da bi se digao na jedan ozbiljni nivo. Djece ima, djece kvalitetne ima, oni su napravili neke sisteme takmičenja da kadeti igraju drugu seniorsku ligu s kadetsku da nadomjestili kvalitet utakmica, junior igraju prvu ligu Republike Srpske da bi nadomjestili plus juniorsku ligu. Mislim da imamo prostor da izađemo u juniorsku ABA ligu, da imamo kvalitet da pokažemo, nadam se da ćemo već do godine i tu i onda iz tih nekih klinaca dolazi do Marka i ja mislim da Borac i Banja Luka zaslužuju da imaju uvijek u rosteru bazu jednu domaćih igrača gdje će se oplemenjivati nekim još igračima da bi taj kvalitet digao. Ali uslovi su prvi. Zamislite sada na fudbalskom klubu Borac da trenira Bsk naprijed, ko još Krajina i još bude Beer Fest, Demo Fest i to. Tako on trenira u dvorani Borik. Evo on je koliko su ove godine puta trenirali na svom terenu. Pa do sada ja mislim da smo 50-50 kad bi se gledalo što se tiče treninga. 50% treninga smo odradili van Borika, 50% treninga u Boriku. I to je veliki problem, dugogodišnji problem i sve gore i gore. Znači, izvinjam se, samo da se to je to što i Gokeja nema taj problem. Kad sad radimo neke paralele, nemaju problem taj da uđu u dvoranu i izađu kad hoće i kad hoće. To je jedan od bitnih uslova da se napreduje. Dobro, aj bar je parketno.
Parket je novi, jeste, i dobar je parket, stvarno, ali... Da ga pohvalimo. Uslovi su stvarno loši sa te strane, nemanja termina, mijenjanja dvorane, jer evo, utorak... Harry on ice. Ali nigdje leda. Tako je, a nigdje leda. Nigdje leda. Ne znam kako se to izveli. Ne znam, još nije. utorak bio topao dan, stvarno, ne razumijem. I mnogo je takvih dešavanja u Goriku, mnogo je sportskih kolektiva, naravno da treba puno sportskih kolektiva i da ima, i drago mi je što ima, ali trebaju se stvoriti uslov za sve. Mi nemamo uslova adekvatnih za treninge, za napredovanje tih mladih igrača. Evo mi u prvom timu imamo 6-7 igrača koji su iz Banja Luke. I to je, mislim da je to veliki uspjeh. I oni imaju neke uloge, važne uloge u timu. Nisu samo, ne sjede samo na klubi i mašu peškirom kao što sam ja onda, nego imaju stvarno dobre uloge, postaju nosioci igre Borca i u ABA ligi su dobro igrali i evo sada i u BH ligi dobro igraju, tako da moramo da stvorimo bolje uslov za te momke i za te nadolazeće momke iz kadeta, iz pionira, iz juniora, jer onda susrećemo se sa problemom gdje ta djeca, nešto talentovanija djeca koja imaju prilike da odu negdje, da odu u Srbiju, da odu u inostranstvo ranije, zato što se interesuju za njih, otiće. Zato što mi nemamo uslove da im pružimo. Nemamo uslove kao i Gokeja što si pomenuo, imaju svoju dvoranu, mogu da treniraju koliko hoće, kad hoće. Mi to nemamo. Nas često pomjeraju iz dvorane, nemamo vremena za neke individualne treninge što nam treba. Tako da to je glavni problem. Pa ni Real Madrid ni Barcelona ne igraju u Blaugrani, nego imaju trenažne svoje. To i Borac i mi kao klub i kao grad treba da teži, da osposobi neke trenažne objekte gdje trenira rukometni klub, Borac trenira košarkaški klub. Nema tu mnogo, samo kategorizacija i prioriteti moraju da se odrede ako želimo naravno vrhunske rezultate. Ako kažemo svi u gradu ljudi, mi smo rekreativni grad, onda smo rekreativni grad. Ako smo profesionalni grad, onda moramo da stvorimo profesionalne uslove za te ljude. A znaju se koji su profesionalni. To je prvi uslov. Pošto smo već na toj temi, moram da kažem da smo razgovarali u jednom momentu, gradonačelnik Draško bio je u posjeti i rekli smo mu s čime se susrećemo, šta su ti problemi i ne mogu da kažem da je izašao u susret da nam pomogne, ali rekao je da će pomoći, međutim, ništa se ne dešava po tom pitanju. Pa evo ovom prilikom, ako neko čuje tamo iz gradske uprave, da malo pokrenemo tu temu, jer i u tom momentu, kad smo bili na tom sastanku sa Draškom, naša uprava, predsjednik kluba Milan Đajić i direktor kluba Tibor Florijan su rekli da mogu da nađu i uspjeće da nađu sredstva za izgradnju takve neke trenažne dvorane. Znači, nama je u suštini potrebno samo mjesto gdje ćemo tu gdje neće kiša pada, gdje će biti malo toplo u ovom vremenskom periodu i gdje ćemo imati parket. Da, samo to nije toliko bitna lokacija što se tiče, ali ja vjerujem da grad ima negdje neko zemljište koje bi nama bilo adekvatno da mi napravimo tu našu trenažnu. Onda se moći češće gledati ove predstave na ledu. Tako je, onda ćemo svi zajedno možda idemo, gdje mi idemo ovamo da treniramo negdje, a Hari mogu da gledaju drugi, da imamo i mi prilike i da treniramo i da gledamo Harija. Kako ti, Gavra, jel se sviđa novi parket? Parket je odličan, samo... Gavra ga prevare uvijek, kako to Harija ga prevare. Samo što mislim da nije bilo pravo vrijeme za zamjenu parketa, jer ja bih to ostavio za neki, nego za neki ljetni period. S obzirom da u tom periodu kad su mijenjali parket, nama su bile odlučujuće utakmice koje nismo mogli da igramo na našem parketu. I mislim da je to možda jedan od razloga što nismo prošli u naredni krug ABA 2 lige, jer nije lako trenirati jednu sedmicu u Čelincu, drugu u Laktašima. I onda igrati utakmicu u Laktašima, pa ipak je to drugi ambijent, jer navikli smo na Borik, to je naša kuća. Sad odjednom ti treniraš čitave sedmice u Čelincu, igraš utakmicu u Laktašima. A ta utakmica ti je bukvalno ispostavilo se da od nje zavisi dalje tok sezone. I na kraju ta utakmica nas je i koštala. Pobijedili smo 3 utakmice na strani, izgubili smo 3 utakmice, da kažeš, kući. Tako da. Jednu domaću utakmicu smo igrali u Laktašima protiv Šibenke.
Zlatibor Igrali i... smo Iliriju i Zlatibor smo igrali u Boriku. Iliriju smo igrali 3. decembra, utorak je bio 3. decembar, a mi od 24. oktobra nismo igrali u Boriku. Da. Od 25. oktobra nismo igrali u Boriku, od 20. oktobra nismo trenirali u Boriku, a igrali smo 3. decembra utakmicu protiv Ilirije i imali smo samo jedan trening u decembru. 2. decembra smo imali trening. Znači, ja se sjećam, mi smo imali tad pres. Da. I vi ste, čini se, ne mogu se sad da se ne varam, ili prije ili poslije presa je bilo, sjećam se da je bilo i pitanje na presu. Prije Ilirije, tako je, evo, da probamo parket, da vidimo, prvi put ulazimo, posle toliko dana, 40 i nešto dana je, u suštini, bili smo van Borika. Da. Probali smo parket, ali eto, očigledno nismo se baš našli u atmosferi i protiv Ilirije. Ilirija je stvarno odigrala dobro, mi smo loše odigrali, nismo loš procenat šuta iza 3 poena i tako da i nismo jednostavno bili pravi komljeti. Evo kada gledamo sad do kraja sezone, kakvi su ciljevi? Ciljevi su da se plasiramo prvo u Ligu 6, što je, evo, nadam se da ćemo ovi 8 kola do kraja obezbijediti. Trenutno smo na 4. poziciji i mislim najvjerovatnije sa 3 pobjede da ćemo uspjeti da se plasiramo u Ligu 6, da budemo među 5 prvih ekipa u ovom dijelu, u regularnom dijelu sezone. U ovih 8 kola nemamo težak raspored, prva utakmica upravo sutra protiv Mostara dole, očekujemo pobjedu, idemo na pobjedu i ja mislim da možemo svih 8 utakmica da pobjedimo. Imamo jedno teško gostovanje protiv Leotara dole u Trebinju, dolazi nam također Jahorna koja pretenduje da se plasira također u Ligu 6. To su 2 teže utakmice, ovo ostalo je protiv ekipa koje su u donjem dijelu tabele i nadam se svakoj utakmici da ćemo pobijediti. Žare, od akademca podmlatka našeg. Pa dobro, kaže, prvo moramo da vratimo to da budemo prepoznatljivi po dobrom radu. Djeca to prepoznaju, danas roditelji jako utiču na sport, to roditelji prepoznaju. Ako napravimo dobre uslove za taj rad, onda da osposobimo, napravimo dobre takmičenje za tu djecu i onda da ih pripremimo za prvi tim. Jer sva ova svrha rada u akademcu i borcu je da pripremimo igrače i talente za prvi tim i da ih svi gledate onako na velikoj sceni. Tada onda mi postajemo svi ponosni. Gavrat, za tebe nemam pitanja, ali imam igricu. Pošto si jedini aktivan od svih ljudi u ovoj prostoriji što se tiče sporta, imaš ovdje par pitanjaca, pa ti evo, jedno po jedno izvuci do 5. Rekli su mi do 5, da ne pretjerujem. Pa ti jedno po jedno. Da vidiš. Ko na ispitu. Ko bi preživio najduže na pustom ostrovu, a ko bi prvi odustao? Od ekipe. Od igrača na našem timu. Možemo leti šapnuti jedan drugom, znamo. Ko preživio najduže, a ko bi prvi odustao? Pa mislim da bi preživio Đorđe Topolović. On mi onako djeluje snalažljivo, a ko bi prvi odustao, pa ne znam, ko prvi odustaje na treningu. Ne znam da ti znaš. Nemo mi samo ubaciti onu korektnost iz politike u sportu. Diplomatski odgovori neki. Direktno sad odmah prozovi nekoga. Tamo da mu daš malo motiva. Isprozivam ovog druga, Stefana Simanića. On mi djeluje onako... Znači, centarska linija je takva. Znači, jedan je čvrst, drugi je malo... Aha, dobro. Ima te momente. Dobro, ima momente, dobro. Dalje, jel? Pozdrav, Simo. Koji je najsmješniji trenutak koji se dogodio u slačionici tokom nekog slave nakon pobjede? Ovdje mogu se moći prijaviti. Tu može i trener da pomogne, pošto i on... Niko nije razbio pekar. Meni ne pada ništa na pamet sad. Ne mogu sad ja da se sjetim neku... Nismo imali neki baš smiješni trenutaka. Više ima smiješni trenutaka kad je neka nervoza na poluvremenu, možda je tako nešto, ali što se tiče pobjede ne sjećam sad neki smiješni trenutak. Kako to na poluvremenu? Ko je najnervozniji? Pa obično kad se gubi trener bude najnervozniji. Trener. Pa dešavalo se da poleti nešto, da pogodi možda nekoga ili nešto. Ali... Nisam nikoga. Ne se na sadašnjih trenera. Nisam nikog gađao, nisam nikog
tukao, još uvijek. To je iz Fergusonove knjige, jel? Skolca kad je... Da. Jel? Malo Ne kakva znam anegdota šta je iz slačionice, ništa. A? Pa iskreno, kod nas je slačionica po PS-u. Jest, nema. Nema ni neki ispada, ni... Ništa sljedeći. Ništa zanimljivo. Znaš kako, da, Ovo je diplomatski. Ovo ćemo Kaže mene ova crvena, malo ova mi nešto nisu. Da, opa, da to nisu nekog drugog tipa. Ko zabavlja slačionicu najviše? Pa iskreno, ovako što se tiče šale i to... Vuk Bošković, on je onako... Duhovit, da. A što se tiče muzike i to Borša Zirović, on je tu neprikosnoven. Znači on je DJ. Da, on je i prije treninga i na poluvremenu i na zagrijavanju, znači on je zadužen za to. Mislim, sam se nametno, takav je tip. Tako da, još dva, jel? Šta pušta najčešće? Plava. Što stigne, iskreno. Narodnu, zabavnu, sve. Uz koju pjesmu proslavljate pobjedu? Pa vidi, ove godine nismo imali neki veliki pobjeda, pa mislim ove neke pobjede se i podrazumijevaju, pa i toliko i ne slavimo. Nadam se da će sad doći u Ligi 6 do takvih situacija. Eto, prošla godina, možda neki koktel ljubavi. Kokteli, znači? Da, Desingerica možda sad ove neke... Tako da... Zanimljivi Da se niko ne udara. Ove godine nismo imali, kalendarske godine nismo imali neke velike pobjede. Igrali smo protiv Širokog kod kuće, izgubili smo na produžetak, igrali smo protiv... Dobro, ali Ilirija u gostima, Zlatibor u gostima. Da, ali to je bilo prošle kalendarske, tako to sam htio da kažem. Prošle kalendarske imali smo dobrih utakmica, dobrih pobjeda. Meni je... Sjećam se protiv Šibenke dole u Šibeniku, mislim da nam je to bila stvarno jako bitna utakmica gdje smo i naglasili prije početka utakmice kakvi treba da budemo i stvarno smo od prvog minuta im pokazali da smo došli tu da pobjedimo i kontrolisali utakmicu. Baš zato što smo mlako ušli kod nas u utakmicu i pošto nas pobjedimo. Jel se sjećaš šta smo puštali posle pobjede? Ne. Ne mogu se sjetiti. Dobro. Nemo dalje. Ali ja se sjećam da smo na sastanku pred utakmicu stvarno svi bili fokusirani i svima se vidjelo na licu i u očima takva glad za pobjedom i odlučnost da stvarno nisam imao sumnje pred utakmicu da će biti drugačiji ishod. Evo ti taman ono pitanje na ispitu. Ili padaš ili prolaziš? Da vidimo, šta je sada? Trema me drma. Šta je bilo? Ko sluša najgoru muziku? Da. Opet. Zirović. Zadužen vidim za muziku, da. Desingerica i... Šta ste rekao druga koja je bila? Ma sve narodna, zabavna, sve to su prebačaji, bukvalno. Ali možda meni, pošto ja nešto sam stranu muziku, meni je taj Ron isto tu. Aha. Da, tako da. Možda taj, ne znam. Pošto ja ne volim stranu muziku, tako nek bude taj. Znaš kako na ispitu trebaš odgovoriti sve tačno da bi prošao. Ono je bilo klimavo, pa sad profesor daje... Još jedno. Profesor daje ovo je sad, ili padaš u što je krenulo, moram promijeniti boju, previše s muzikom. Ovo je diplomatska, to... Bila je pomoć prijatelja. Pa imaš još jednog džokera, pite publiku. Ko je najnervozniji prije utakmice? Pa, iskreno, teško je neka procijenita, ali što, ne znam, da krenem od sebe, ja znam biti jako nervozan prije utakmice. Prije utakmice je najnervozniji Gavrić. Da. Jer da, nametnem sebi nekad prevelika očekivanja, stvorim sebi možda i nekad bespotrebni pritisak, ali mislim da mi nekad to dosta i pomogne, jer kad uđeš nekad melanholično onako u utakmicu, opušteno previše, to dođe često do neke povrede ili do prevelike doze opuštanja i znamo često izgubiti zbog toga. Tako da nervoza, neka, da kažeš, i pozitivna trema je po meni uvijek dobra prije utakmice, jer te tjera da daš sve od sebe i budeš oprezniji dosta na utakmici, spreman za neku situaciju, da odreaguješ u datom momentu. Tako da, eto, za sebe znam da sam jako nervozan. Znači, Gavrić je najnervozniji pred utakmicu, evo ja odgovaram na ovo pitanje. I na treningu, na utakmici. Dobro, na treningu ne, ali dobro, i na treningu si jedan od najnervoznijih.
Ali u pozitivnom smislu gdje ga nerviraju neke stvari koje se dešavaju na treningu, koje se ne bi trebale dešavati. Manjak fokusa, glupe greške i to ga nervira također i na zagrijavanju prije utakmice. Ako se desi tako nešto, on reaguje nekad i previše, ali jednostavno, to je pokazatelj jednostavno da hoće da bude sve u redu kako treba, i prije utakmice da bi bilo i na utakmici. Tako da ta doza nervoze pred utakmicu i u suštini je poželjna, znači da je fokusiran. Znači da želi, jer onaj koji je opušten, taj nije dovoljno fokusiran na utakmicu. Taj će loše krenuti u utakmicu i siguran sam da će pogriješiti negdje ovoliko ili onoliko, nije ni bitno, on će pogriješiti. I tek ta greška će ga opomenuti po glavi i tek će tada da se fokusira u pravom smislu koliko je trebao u suštini da bude fokusiran i prije početka utakmice. Tako da, nervoza je poželjna. Neću više, evo, položio si. Nećete više mučiti. Taman je uzeo ove plavo-crveno-bijele boje. Ako je mikso. Podsjetilo me na neke studentske dane. Jo, jest, hvala i mene isto, a juče sam iz klupe izašao, ali dosta vala. Neću ni vas dvojicu više mučiti, nema šta. Ja sam nadam da će ova naša epizoda biti inicijator da se dobije taj trenažni proces, a ne samo da će... Pa da mi koji volimo Harry on Ice da uživamo i dalje na nekim novim predstavama. Znači, bitna nam je lokacija. Dobro. Da imamo negdje lokaciju neku da grad izađe tu u susret, da nam pomogne što se tiče tog dijela i stvarno bi to puno značilo za nas, za sve naše kategorije i poboljšalo bi nam uslove za rad i siguran sam da bi kroz godinu, 2, 3 se osjetilo i na rezultatima, pogotovo u mlađim kategorijama, a tako i prvi tim bi dobio te mlade naraštaje, i sve više igrača iz naše omladinske škole bi igralo u prvom timu. Onda također mogli bi da dovodimo te talentovanije igrače da regrutujemo, da zadržavamo iz Banja Luke te momke koji mogu da idu dalje tim uslovima. I istog vremena tog najzlatnijeg borca, tih 2000 godina što pričamo, i Marko je regrutovan iz Vornika i Felix Kojadinović iz Gradiške i oni su možda istog vremena najuspješniji igrači iz omladinskog kategorije tadašnjeg borca, koji sam ja bio kao igrač svjedok. Tako ovo što je on rekao. Znači, regrutacija je isto jako bitna kad se stvore neki uslovi za bolji rad. I to je jedini put da jedan sportski kolektiv se diže na više nivo. Hvala vam još jednom, hvala vama koji nas gledate. Druga epizoda specijala iza nas. Drugi član porodice Bočeve je tu sa nama, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi sa nekim drugim povodom, sa nekim drugim gostima. Ćao! Aj, borac!